Yes, thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwo ikuo kwa kahinda ka miaka 3 na hindi rakinya miaka 3 na nijue we ni hindi urakingirira thirikari ni indi wathuritwo under Kenya Kwanza government. Hihi ungitua kuga tondu kwina maundu maingi muno tariu ni wagweta SHA andu makoretwo he atumia mahingiritwo kuria Thika tondu ndiraruta wira inegene ringi muno university funding model na maundu mangi ta macio. Hihi ukirora thirikari ino ya Kenya Kwanza iraruta murutire wayo wa wira uhana ate tondu kwina inegene ringi muno kuma kuri muingi no inyu murauga ni muthiete wega? Ni uri bururi wetu wa Kenya for vandu va miaka makiria miaka 60 no koretwe okay make decision iria cio ne below average decisions na tugetekera tu gukorwo tweganiru thiine wa situation ya tuli wikara thiine wa slums tukiugo chuno ndo mwega ndo wa kawaida gukorwa shukuru cietu iteka miri tukiugo chuno ndo wa kawaida gutina thina gukorwa thoko iria tukorwa tukithie kugura indo na andu atumagirutira wira thokori kwina mitaro ya sewage na rukungu na mbura tukiugo ndo wa kawaida no problem andu gukorwa mararuta wira kando ya barabara sawa tukiugo kune sawa na tukiugo twitayari gutura ugu na ikoretwo twina thirikari inya iria cikori kuiga ugu nundu wa kawaida no problem ni tuthi na mbere ugu sector yetu ya transportation ya matatu kurwa turavingisha na kuwa muthenya na bodaboda na matatu kurwo show no order nundu wa kawaida ugu bururi wetu vana na tugitikira twaoka twagia na rais wetagwo Iria Muruto auga utundu wa kawaida this is below average as a nation. Nwanginyagia tutue matua ta bururi matua marito makuma below average vanaturi to the above the average as a nation, as a country. Na matua macio te matua raithi matua macio matua painful matua difficult. Shesheni hakuwe nawe.